Володя Васильев баян тыгынан бастан кырасылжан телевизорге играй гармонь бериге истибит. Онтон ыла баян тыгыгар курдатты таттаран бейте ооннюр дегиттер бахылыр соргу туроруммут. Бу бага санатууларыгар жылга белегенен учутала Александр Павлов болбут. Александр Иванович идетигер толуру бериниле учутал. Кини жанырда хулетин үтөтүмүгө үгүс. Мен жебер межертем төрүп биттерем, яка 3-200 күн чалап баянылам биттере. Мен араханы музыканы нюгун. Дегенде мен музыкальный школаны булырым бите билем. Но бу музыкальныйдан барары бун өссө календарь. Оттон Лёня Алексеев Александр Ивановичка ухуюллары былырын карбалаактан жекергенинен көһөн келбит. Кырашан баянис ооннур багата бахам. Мен булыгын музыкальныйга 2 класспын. Осколага эми 2 класспын. Виктор Викторович десакку верип бита карбалаакка. Oytamını dağışıda gölge kilemin veremedim. Min o ataqını beynesti bolaq barım. Muzika blokkihe onnoga hayditigar самай тухалаах музыка бар. Хәпкени любой сферадан жарыктан рога болар болдагына инникетин физик, экономист, чабилбепен кимде болар болдагына музыкадан жарыктан болдагына кени ол дайгелергер еще көрдүкулахан сите хилях болар. Кулахан жонралан карьяха дихлаур Путин, баянист, Медведев, баянист, Билл Клинтон, саксофонист. Он бары без исключения бары именно инструментальный музыкальный инструмент огоджан жарек тамматтар. Он коллеген придает какие-то качества, чтобы в будущем латахтарана кене успешный чен булгалдарын коддук. Именно инструментальная музыка нугу берер оларга. Александр Иванович бейте бу искусство сколатын бүтербит. Онтон салгы Жукускайдагы музыка училищетигар Раиса Крыловага, Арктика институтугар Радомир Борисовка угуюллубут. Кинлерден ылбыт билиитин сатабылын сайыннаран билигин эдер таланнар үйнен сайдан таксаларыгар күннете түбүгүрер. То өлеттен тақар болды, өлеттен тақар, оны личный качество человека. Билетен әметемете блокостеда выдав термеға бұл үйренмете бірін студентный жеркені Буланы бастан кирергер победаттан хыжын өреммиде. Манна теккөргө 10 км дахир бейге бейгелек бар. Оны йоннара калаллар эте манна кина сколага өрнөрүнөр. Манна калаллар ижеллер эте кидени. Ондан кини эрчиллен билеген оптан студентны хырыттага деген мыга имени Мурова. Онны бейлин кемигерентен Бұл республикаға сасылақтарығар бұл бастығы номерді ағады. Ол барды өлеттен таққар бола кенер чиллер еді. Үшті ақтық жарықтан әрді бағыран тұрын. Александр Иванович оголору үйретеринен муңурданмат үлете қара бахам, ол курдук кені республика баянистерин союхун чилене болан туран үрдүк тахымнаақ конкурстары терейер. Оскола квартетыгар, оголор оркестрдарыгар тоқ бар инструментовкатын бартын кені оңорор. Маны серге сытыры сымнағас майгылақ болан барыларыгар көме нема болар. Ирыны нотаға түхери кенеде соқ табылды бат. Оны ухун кемге сүрдәқ ирдебілләқ, директери үйрақ чағыгар сол буячынан үлелен келле. Биһиге Александр Иванович бүтүнөн наха кен туттабыт. Нехиленне барыта, татталуха барыта. Ол курду кени үлетин, сүрүн үлетин тахынан. Татты мелодистарын төмен. Киннер ырыларын барытын ноталан. Сүз, татты тухунан сүз ыры сборник хомурунюгун нотаға барытын киллер біте ырылары. Ити бир. Иккихинен биһиге сколабыт 4-5 солонкону театрализованнайдык нехеренняға тахарбыта. Онтон кеники 2 олонкобут музыканан доғуоллах, либреттанан оңоһуллубут. Ол эми Александр Иванович бүт өңөтө. Онтон улахан жоңго таттатагы Оюнскай атынан народный театр эми олонко турурбута. Ол онны ме бу операттан партиялары Бияха онюрга аналлах кына оскол оркестргар, онюрга аналлах кына оңорон. Онну кени үтөлэх. Бу курдук Александр Иванович бернилэх үлете туокка детеңнеспет, үреппит оголоро кинилер төрөппүттере мактанан туран учутал күннен эгерделерин терделлер. Бүгүн бериге анан Таттаттан Прасковья Татаринова.